Approsi ini natitong don media porte tumpan karbilo charlie asompen anali tumpan churona nito ini tum press meet binang ko kapante non head jong ini tum through media la pen aja news page long pen ini tum ketheg long ke inut Shri Mangal Malik karbi aro solone mate kaprek lo akhai aro sopelone inut adhak korte atung neptun check pusiting lo lasi lason akahenu akam ki claim karbi along bat piglo lapen pinakan lason kachoklem atung do piglo lasi karbi along isila ke atemon akijab lake henodak pusi karbi student association ben itum chinipon lo lasi lason akahenodak atemon karbi along nangpaja bongle deji apansi Pini itu through press meet pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Atulira Bonghang Apanta Tuning Ripolo Alangli la Shri Mangal Amalik a proprietor Mate Amalik Alang a trading license cancel nangji Lapen Alang Hormu Horta Kaprega Dodam Lai a property Lai Do the Karbi Anglong Autonomous Council to immediately seize nangji Lapi confiscate nangji Pusi Pini Nilitum Karbi Student Association pen CEM Tulira Bonghang Apanta Tuning Ripolo Lapen second bangke Karbi Anglong a police Asama police Tomanda Tuning Ripolo Alang li tunjong si lason activities alang li tunjong si Karbi Anglong long pabedelo polote alang li tunta immediately laso muni depan alang li tung arrest nangji lapen alang li tung seriously pen investigate nangji lapen alang li panjong si kechok ci dokok polote Karbi Anglong police bate Asama police tum alang li pan ne ingthang pen jail lo binangji athe laso muni dobom laso muni nangpat bom polote Karbi Anglong aro sumar lagi parok pupe karbi pupe alang li tungge karbi Anglong aro sut mar lagi isi hormu horta rason se inchom bet hormu horta rason se user pu lason hormu horta ke jor lason kilang dokok pulote aro sumar pipan hormu horta rason kilang rong pulote Karbi Anglong long karbi aro sumar puno parok aro sumar puno kapreng no khai aro sumar puno alang to dignity honor avideti khali hormu asosi ini aro sumar duman matharong lasona situation lasona circumstances jong se doko polote Karbi Anglong homas Karbi Anglong hamphang Karbi Anglong society kahino towards damrongji kahino towar atemon si nangbat people mo future long ta lasona atemon kapado deji pansi nilitum pini laso press conference bilo laben CEM laben Karbi Anglong police ngona tuning rilo alang litum laso muni depan a severe action energy laben severe punishment pinangji so that laso munit penisi example paklang nang boda CEM tuliram rohong da jong si Karbi Anglong aro sumar tum par klaben Karbi Anglong along kichok choklem amunit tum do polote alang itum sodak pen kisum poko pula so example bang ke through pini laso munit pensi paklang ponang ko musik pini KSA pan chuni ripon la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen sai ka choklem officers from mada chuni ripon kanko kantum particularly Superintendent of Taxes Sir Mongol Singh Taro Panjab alangli ke Superintendent of Taxes long Superintendent lo lasi alang si license lahai ta ka issue lo Karbi Anglong ahin napen alangli panda tuning rilo laso munit Shri Mangal Malik Nisan Jane wa munik laso proprietor Shri Mangal proprietor mate Malik a trading license cancel sidak nangji lapen alang litum kaprek go down puro a property polote immediately seize nangji puse pini tak ilitum Mongol Singh Taro konta through press meet pen tuning report lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council lo Deputy Secretary Sir Sona Singh Terang konta pini tuning report lo alang litum Karbi Anglong long lahai non inlo so khai kali lapen kichok chi amonit tumpan riding dera alang itumpan trading license puno ajak policy puno alang itumpan pipera severely action energy pusi pini nilitum through press meet tuning report athe lahai jong sing ili to Karbi Anglong Autonomous Council pen department ke the tum si lahai amunit tumpan riding rong polote pini laan ka choklem polote pena laan social ang tum claim pol alang itum ke Karbi Anglong Autonomous Council puno Karbi Anglong arra aphan lang topol lang so se Karbi society ke henobom po lang so se Karbi Anglong
society henu pon bom po lasi alang li tum jo si kamatham alang li tu morally alang tu matha pen alang li tum jo si chokchi karbi along lo asuna ahok tanang bat bom lo pulote alang li tum seriously pen la so puta trading license na cancel nahi la pen severe action energy pusi karbi along autonomous council on claim bang pi mo tuning rilo la pen particularly CM Tuliram Rohal Lapen Karbi along police subanta severely action energy pusi we need true press meet pen Karbi Student Association to tuning report so